Povratak. More šiba obalu kratkim i jednolikim talasom. Beli oblačići brzo promiču preko prostranog plavog neba, nošeni brzim vetrom kao ptice, a u jednom pregibu doline što se spušta prema okeanu, greje se selo na suncu. Na samom ulazu u selo nalazi se kuća Marten Levekovih, usamljena u kraj puta. Tu je ribarska kućica sa zidovima od gline, s krovom od slame, zakićenim plavim perunikama. Pred vratima je bašta široka kao rubac, a u njoj raste crni luk, nekoliko glavica kupusa, peršun i keleraba. Bašta je prema putu ograđena živom ogradom. Čovjek je otišao da lovi ribu, a žena krpi pred kućicom veliku mrkvu ribarsku mrežu, zategnuti na zidu kao kakva velika paukova mreža. Na samom ulazu u baštu, na slavnoj stolici, sedi 14-godišnja devojčica, pa pognuta krpi rublje, sirotinjsko rublje, već krpljeno i prihvatano. Druga djevojčica, godinu dana mlađa od nje, ljulja u naručju sasvim malo dete, koje još nije prohodalo ni progovorilo, a dva mališana od 2 i 3 godine, s turom na zemlji, a s nosom uz nos, kopaju neveštim rukama i bacaju u lice jedan drugome pune šake prašine. Niko ne govori, samo jednako plače dete koje pokušavaju da uspavaju. Plače tankim i slabim glasom. Jedna mačka spava na prozoru, a rascvetali šeboj pri dnu zida liči na jastuče od beloga cvijeća nad kojim zuji roj muva. Devojčica koja sjedi pored ulaza odjednom zove. Mama, majka joj odgovara. Šta ti je? Eno ga opet. Usplahirene su još od jutros zato što neki čovjek lunja oko kuće, neki stariji čovjek bedna izgleda. Primetile su ga kad su otpratile oca i ukrcale ga u čamac. Sedeo je na jarku prema njihovim vratima. Zatim, kad su se vratile s obale, opet su ga našle tamo i vidjele ga kako gleda u kuću. Izgledao je bolestan i veoma bedan. Nije se makao za čitav sat. Zatim je video da gledaju u njih kao u zločinca, pa je ustao i otišao vukući noge. Ali su ga uskoro vidjele kako se opet vraća sporim korakom umorna čoveka. I opet je seo, samo ovoga puta malo dalje, kao da ih vreba. Majku i djevojčicu obuzeo je strah. Majka se naročito kidala stoga što je bila bojažljiva po prirodi i što joj je muž Levek mogao doći smurat tek kad padne noć. Muž joj se zvao Levek, a nju su zvali Marten, te su ih prozvali Marten Levekovim. Evo zašto. Ona je prvi put bila udata za mornara Martena, koji je svakoga leta odlazio u Novu zemlju u lov na bakalare. Poslije 2 godine bračnog života imala je s njim jednu devojčicu i bila je opet u 6. mjesecu trudnoće kad je iščezla lađa 2 sestre. Jedrilca iz Dijepa sa 3 katarke na kojoj je bio njen muž. O toj lađi nikad se nije ništa čulo. Nije se vratio ni jedan mornar koji je na njoj bio, te se smatralo da je lađa propala zajedno s posadom. Martenova je čekala muža 10 godina, odgajajući s velikom mukom svoje 2 dece. Kako je bila veoma srčana i valjana žena, zaprosio ju je docnije jedan ribar iz tog kraja, udovac koji je imao jednog dečka. Udala se za njim i dobila 2 djece za 3 godine. Živjeli su tegobno, mučno.
Hleb je bio skup, a za meso se gotovo nije ni znalo u kućici. Ponekad u zimu, kad je besnila bura, zaduživali bi se kod pekara. Deca su ipak bila zdrava, govorilo se. Valjani su ljudi ti Marten Levekovi. Martenova ne preza od posla, a Leveku nema ravna u ribarenju. Devojčica koja je sedela pored ograde nastavi. Kao da nas poznaje. Možda je to neki siromašak iz Epervila ili Ozeboska. Ali se majka nije varala. Ne, to zacelo nije čovjek iz njihova kraja. Kako se nije micao kao da je bio ukopan i kako je netremice i uporno gledao u kuću, Martenova se naljuti, a i strah joj uli hrabrosti, te uze jednu lopatu i iziđe pred vrata. Šta radite tu? Viknuo na skitnici. On joj odgovori promuklim glasom. Osvežavam se, da vam to nije krivo. Ona prihvati. Zašto zagledate u moju kuću kao da špijunirate? Čovjek joj odvrati. Nikome ne činim zla. Zar čovjek ne smije sedeti na putu? Ona uđe u kuću, ne znajući šta da mu odgovori. Dan proteče polako. Oko podne nestade čovjeka, ali on opet prođe oko 5 sati. Uveče ga više nisu vidjele. Levek se vrati kad se spusti noć. Rekoše mu šta je bilo. On reče, to je neko cunjalo ili neki rđav čovjek. I on leže bez bojazni, ali je njegova žena mislila na tog skitnicu koju je gledao tako čudnim očima. U svanuće je duvao jak vetar, te mornar pomože ženi da zakrpi mrežu, pošto vide da se ne može navesti na more. Oko 9 sati najstarija kći iz braka s Martenom, koja beše otišla po hleb, dođe kući trčeći, preplašena lica pa povika. Mama, evo ga opet. Majka se uzbudi, te reče mužu sva bleda. Idi Leveče, pa mu reci da ne pilji tako u nas, jer me od toga muka hvata. I Levek, visok mornar, crvenu licu kao opeka, guste i crvene brade, plavih očiju sa zenicom nalik na crnu tačku u sredini, jakoga vrata, uvijek uvijena vratnom maramom stoga što se bojao vetra i kiše na pućini, iziđe mirno pa priđe skitnici i počeše razgovarati. Majka i deca gledali su ih izdaleka strepeći i dršćući. Odjednom neznanac ustade, pa se uputi kući sa Levekom. Preneražena Martenova poče uzmicati. Muž joj reče, daj mu malo hleba i čašu jabukovače, od prekriče nije ništa okusio. Pošto sede na stolicu, Levek ga zapita. A dolazite li izdaleka? Dolazim iz Seta. Tako, pešice. Jest, pešice. Kad se nema čim, mora se. A kuda ste pošli? Pošao sam ovamo. Poznajete li koga ovde? Možda i poznajem. Začutaše. On je jeo polako, iako je bio izgladneo, a pio je pogutlja i jabukovače posle svakog zalogaja hleba. Lice mu je bilo iznureno, naborano, upalo, te je izgledalo da je mnogo patio. Kako se zovete? On odgovori ne podigavši glavu. Zovem se Marten. Majka se strese od neke čudne groznice. Ona mu se primače za korak, kao da želi da izbliza zagleda skitnicu, pa zastade pred njim, opustivši ruke, zinuvši. Niko više ne izgovori ni jedne riječi. Levek najzad nastavi. Da niste odavde? Odavde sam.
a kad on podiže glavu ženine i njegove oči sukobiše se i ostaše nepomične, sjediniše se kao da se nisu mogle odvojiti jedne od drugih. I ona iznenada reče izmenjenim, tihim, drhtavim glasom: "Jesi li to ti, muž moj?" On polako odgovori: "Jest, ja sam." Jeo je i dalje hleb i nije se makao. Levek promuca više iznenađen, no uzbuđen: "Jesi li to ti, Martene?" Marten prosto odgovori: "Jest, ja sam." A drugi muž zapita: "Pa otkud dolaziš?" I Marten mu ispriča: "S afričke obale. Naišli smo na podvodnu stenu, a spasli smo se samo nas trojica, Pikar, Vatinel i ja. A poslije su nas uhvatili divljaci, pa su nas držali 12 godina. Pikar i Vatinel su umrli. Tad je naišao jedan engleski putnik, pa me je uzeo i doveo u Set. I tako sam došao." Martenova briznu uplać, zaklonivši ruke keceljom. Levek izusti: "Pa šta sad da radimo?" Marten ga zapita: "Jesi li ti njen muž?" Levek odgovori: "Jest, ja sam." Pogledaše se i začutaše. Gledajući decu koja su stajala oko njega, Marten onda pokaza glavom 2 devojčice: "Jesu li ovo moje?" Levek reče: "Tvoje su." On ne ustade niti ih poljubi, već samo reče: "Bože, ala su porasle." Levek ponovi: "Pa šta da radimo?" Zbunjen Marten nije umeo reći ništa više. Najzad se odluči: "Učinit ću onako kako ti želiš. Neću ti činiti nažao, ipak je nezgodno zbog kuće. Ja imam 2 dece, a ti 3, pa svakomu svoja. A hoće li majka tebi ili meni, pristajem da bude po tvojoj volji. Ali kuća je moja, zato što sam je naslijedio od oca, što sam se rodio u njoj i što imam tapiju kod beležnika." Martenova je jednako plakala, jecajući i krijući se iza plave platnene kecelje. 2 starije devojčice su se primakle i brižno gledale u oca. On više nije jeo, te zapita: "Pa šta da radimo?" Leveku pade na pamet: "Treba da odemo parohu, pa kako on kaže." Marten ustade pa pođe ka ženi, a ona mu pade na grudi zajeca: "Mužu moj, došao si. Martene jadni moj, Martene, došao si." I držala ga je obrglivš ga objema rukama, prožeta odjednom dahom prošlosti, duboko potresena sećanjima na svojih 20 godina i na svoje prve zagrljaje. I sam uzbuđen, Marten ju je ljubio u kapu. 2 dece na ognjištu udariše u dreku kad čuše da im plače majka, a novorođenče koje je držala u naručju druga Martenova kći stade vrištati piskavim glasom kao neudešena svirala. Levek je stajao i čekao. "Dela," reče on, "treba urediti tu stvar." Marten pusti ženu, pa se zagleda u svoje 2 kćeri, te i majka reče: "Pa poljubite barem oca." One mu priđoše u isto vrijeme, suha oka, začuđene i pomalo bojažljive, a on poljubi jednu i drugu u oba obraza neveštim seljačkim poljupcem. A malo dete poče vrištati kad vide kako mu se približuje neznanac i zamolo što ga ne spopadoše grčevi. Zatim 2 čoveka iziđoše zajedno. Kad prođoše pored trgovačke kafane, Levek zapita:
Kako bi bilo da popijemo koju? Pa, vrlo rado, reče Marten. Uđoše i sedoše u kafani u kojoj nije bilo još nikog, a Levek povika. Hej, Šiko, 2 ljute, ali dobre. Vratio se Marten, muž moje žene, znaš. Marten sa 2 sestre, što je nestao. I krčmar donese 3 čaše u jednoj, a polić u drugoj ruci, pa priđe onako trbušast, punokrvan, podadu od sala i spokojno zapita. Gle, došao si, Martene. Marten odgovori, došao sam.